Сардаана сибекки ыпырас ырыаны, сыпсырдык сананы санатырыны, Сардаана Сивцева күйх экранның көрөтчүлөрүн карагар тыллан барбыда. Даана Сард, журналист, суруячы. Айылгаттан айдарылах, урыты жогурдах, аяр куттах ке. Сардаана бери курдук сүрбеттен тақсы сылы тоқтолы соқ саха далбар қолыттарын көрдөрөр жоғын бери соқ. Сардаана ытар берите кей сүрағагар тута киренің әллер, урыты ейіні өскітен сырдыққа сердейлер. Ан пыстықыттан Сардаана олық ұғылучу таланнаға, онына ұғылучу бұл көрәтчілерге беренеліға білдіреді. Ол күрдік кені қарамана кеттен берилерін тоқойдан бұл меға bu biri barıya doğan mümkünne kaydık kolabora ambasta kiti kerek argıtlar doğunan biri diğer kolabora kaydık arayakpın söylediğin na kehinere kerek hissetter interhergeter kurduk rejissör Antonin Novgorodoval'ın ülele bittere. Ol biritten sağalandı Sardana ada kenglik birliğide. Sakalarga Sardana sibekki ayılgabıt kerek östüydü. Bu sibekkinin bihigi ayılga keretin köröbüt, ılınabıt. Daana Sard ügüs kinege aptara. Kininin öcün oloğu, ıra sanağını jılga ıllıgın köröbüt. Kini suru yutunan aspat amtana onu sülühünne taptal seriallar künsinin körbüttire. Uruk kolokkun umnahatan. Töhöda ırak kuottargın. Aray, barıta siten kelleğine. Oğlada çılgan doğa. Daana Sard ayımnıtınan aspat amtana. Beytin juluğurunan, modun sanatının sirdetinen Sardana ayar üle bulangar kustaran künnete üle üyegir sılcar. Ol dehen Sakha Respublikatin üdüyle jurnalihe ürdük adı bastakından kini ıllağa. En ürdükke üyüne turuy Sardana, üye saz, sandara tıga, çelgiye çeçere. Молодец булат. Инник да сүллән исте. Таланнах ден мен хылыр убастыбын журналист быйтынан хылыр бу сурячы быйтынан талана тахсан эрер дибин. Саха сиригер инник сирияр жаннар бааларын хача эди саныбын. Өссө даганы инник саха тылын ситербекке, саха тылын туттан инник сирияларын хачы. Сайда турдун айыр турдун. Сардаана Сивцева курдук суриячылар үксүү турдундар. Сардаана Сивцеваны биһиги талааннаах суриячы быһытынан билебит. Кенники сылларга кини кепсәннәринен телесериаллар тақсы талаан эреллер. Оттон кескилләах суриячы бу боден эренебит. Онна бу үрдүк ситиһитинен агатталыбын.